a pelawat sehari, lawatan sehari. Selalunya I jadi secretariat. So experience jadi secretariat dengan lawatan sehari as a public visitor ni beza lah. Sebab once bila you jadi secretariat, you tak ada masa sangat nak tengok all the shows because you busy. But then bila you jadi public visitor, you ada full experience lah. I dapat one day. You boleh ambil sikit-sikit lah. You boleh tengok sekejap-sekejap. Yang bestnya bila you di secretariat, kalau you tertinggal one formation, besok you boleh ambil another formation. Tapi you kena plan masa you betul-betul lah. Sebab bila you jadi secretariat, it's not, you don't have so much time. Sebab kalau korang tengok dalam gambar, semuanya nampak kecil-kecil. Tapi actually bila depan mata, dia tak kecil pun. Sebenarnya dia fly atas kepala korang je. So try lah, experience datang sekali 5. Akan diadakan 2 tahun sekali. Jadi kalau korang ada masa, go lah.
setiap 5 ni dia ada tahu dia punya different dia. This is my fourth 5 and ini first time I jadi pengunjung. Jadi bila jadi pengunjung ni lain sikit lah. I got a full experience kan. I rasa macam mana orang lain rasa. Sebab selalu I datang 5 I kena kerja. Tu pun experience juga. Alhamdulillah saya telah dikurniakan pengalaman yang sangat-sangat berharga bila saya berkhidmat. And then one of the experience, I dapat pergi pasar yang orang jual barang-barang non-official. Selalunya I tak sempat datang. Baru sampai. So nak tengok dia jual apa, okay? Apa kawan aku pagi ni? Weh, sepanjang hari aku pun panas. Baru aku tahu aku dapat hadiah kipas. Aduh mak ai. Okay, thanks. Thank Mindef. Mindef and 5. Thank you.